pai ba nong kershan jong kertong ka Congress INC na awi kli tershi minta kasi gile mi pai ba banai ka jing kershan ni uma ma don bai rimbai hashwa ba unle thap kerteng ha ka jing lang bala pelong a phalang ka ying dor ba jong kashnong kli tershi West Giant Hills District hagani kasi ki pai ba kashnong na du gilong kami gilong pa bat gi khun samla kila pensno da ka bara yakiti banai ka jing kershan pura yu ma rembai da ka ba pensno ya ki kam babha ki ba uni UMDC barim ula pendap banai jing shakri ya kashnong nadu ki kam penroi bat gilat pen yo kam yo jam ya ki khun kashnong uma madon bai rembai ha ka jing kren ulai ka jing ro ya ki nong ket kam kashnong ki ba lakhang lat pan pelong shnong ya ka wei ka jaka ka badang ha phapo upur usam jong ka shnong khli tirshi hajan ka jingking mintudu ka balawan ban bu hai shnong na ki wei pat ki shnong hadin kani ka jingalang uma ma don bai rambai lembat ki nong shan kila lenmi sha office jong deputy commissioner ka West Giant Hills District ban thap kerteng yaladi kum kurtong jong ka Congress INC ini gebiet kuwa krekam kuang iga treasury bank yang ke dolbar senong yang ke senong kleterci kita executive committee yang ke dolbar senong kleterci ibadah baik desani ba iwi ada MG ke jingkrek sitom masnya kewi kuwa belam ini geman tu kuwa angki kuwa ke MG jingtia kuwa senyau sik lene kuwa yoman bejai hai heto gini ga senong yang ini dua has geleng senong yang ini kewak mentru. Kita tahu ketinggian tu senyap kubur orang ki ngal orang lain itu pergi baik pilih jo yang mik bahabi. Ketinggian tu kewak ikat tu kan ni kipru buhai senong ceme. Hete ken mentru kuat tu cak ni ke port senong kuman ke jurisdiction yang ke dorbat senong yang ke senong terjadi. Kalau kau tengah yang tu depan kau bina ke order, lalu ke notification, kau ke executive committee yang ke Giant Hill Autonomous District Council, kau office ini yang jual, the council, the pendam ni kata ke jing buah cinong ikat tu kan ni, kau buah cinong tu mete, dok cipau kat bijungan, tengah senau ya roh, ke jing ya roh, yang ini nong kitkam yang ke senang yang berapa